Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta eka hi beef leyi nga va kona or leyi ya continuaka exikarhi ka Mr Post na Manyangatsi the commissar. Yeah, so previously Manyangatsi the commissar a kombele ku rivaleriwa ka Mr Post. Loko ri video leyi mi nga se yi vona ni ta vekela link ka comment yi ta yi ri laha henhla video leyi. So out of nowhere, yo fika hlamala yena hi 26 ta July, Manyangatsi the commissar fika posta that post ka his official account. Then fika tsala ku yena xivutiso hi vanhu lava tsalaka tibuku. Loko u teka buku i fika i teka xinepe u khomisa Mr Post. I ncini xi endla ku vanhu i twina ku vanhu va ta xava hi mhaka to yi khome hi Mr Post. Ku ri kini vanhu lava rhandzaka Mr Post va n'wi rhandze hi timhaka ta music. Vanhu lavo ka va nga ri na mhaka na timhaka ta miehleketo ya Mr Post. I ncini lexi xi kahlaka lexi validate-aka Mr Post ku va ku ri munhu loyi hi ndlela yin'wana kahle kahle a nga munhu loyi a stadaka a spenda nkarhi wa yena kha stada no va kha hleketa hi ti-complicated ideas. I munhu tirhisa munhu waloye as a product influencer. Ndi kha di tsala swilo swo khomana ka Facebook hi Xitsonga. U kuma ku buku yi tsariwe hi Xinghezi. And I just use Mr Post as an example no kombisa. Yeah, so hi laha swilo swi nga fika swi onhaka kona kwalano because obviously this was actually a direct attack ka Mr Post. Leswi a ndla swo Manyangatsi the commissar indirectly. So mhantiko a sukile ku swo aza a tsala leswi I'm not sure. Yeah, even then from there boom, same day Manyangatsi the commissar fika tsala another post la nga fika kombisa ku in the next 72 hours i ta va a ri karhi a remove video leyi a yi cherini ka his YouTube channel a kha kombela ku rivela ka Mr Post. A kombisa ku a nga ha titwi kahle i titwa swi nga ha n'wi khomi kahle loko a hi yingisela. I kombele ku rivaleriwa ka eboli a savage hi ndlela yin'wana i endle mistake. A yi endli sweswo ka the bullies hi ndlela yin'wana a ku komberiwi rivalelo ka the bullies. Kambe hi lwa na vona hi ndlela yin'wana instead yo hi kombela ku rivaleriwa. Yeah, even then after that swi ya clear ku kahle kahle ku endleke yini. So after ku Manyangatsi the commissar a posted that post leyi mi nga yi vona leyi nga kombisa hi timhaka ta buku. Yeah, fika tsala ku la Mr Post video n'wi texta ka WhatsApp. Even then yena byela ku hayi fika diroketela tani mi swi vonaka kwalano. Ivi tlhavula ku i tsala ku mi tsandzisi Joe Shirimani i mani a nga ta mi kota. A tsala ku that's why album ya madlokonya ku badamba vakhegula na madlokonya ntsena. A ni a nga na ndleve for good music i phuntisa hi swihlahla. Yeah, hi ku video leswi leha ngopfu ivi ya tlha text na Ben Mayengani this video ni kha ni yi endla after this video. I tlhela endla na live video na Hlavusikiza ya laha kha a thyaka Mr Post xiyimo xin'wana xa le henhla swinene. So mi nga mi nghena ka page ra Hlavusikiza ni Hlavu the Gupta ni yi vona video leyi ni ta vona hi n'wexe. So for the sake yo va yi lehe ngopfu video hi ta yi khata kwala hi ta endla the next parts. Loko ra mi nga za mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe.